Iqale phansi yatrenda ivideo kaKhuzani la khona kuvela enye yezimbongi zalapha eNingizimu Afrika ehamba phambili ishaya ibongo kaKhuzani. Khona abanye abantu ade bengayazi le video ngenxa yokusabalala kweteknoloji, kodwa manje sebeyayazi and bakubongile lokho. And abanye bamangalile ukuthi ushuthi uKhuzani kade aqala ukuba inkosi. Lawo amanye amazwi ade phuma kwabanye abalandeli bakaKhuzani okubonakala sengathi basanda kumlandela. Inkunzi yakhuba impondo zomnenkede lisezinye inkunzi zilalela unyende bona kagqekaza sigodwa igeje lakhe inkomo lodwana kwabo imbuzi esikandane esimaqalaqala ngombala sikakhuba wena kakhuba mtshate qhamuke empumalanga umtshate ebheke eningizimu umtshate ebheke entshonalanga umtshate ebheke enyakatho manqubela ngendala equza amahlandla amathathu okuzimpilo sale xesha emgedeni ingedi yakoko wakhuba abayisikaze ngodwa nta bayibona ukuthi bayibangulaka ngithi inkunzi abayikake abathe sebeyikakile yaghunyula bonke oMaskandi kulela seMzantsi Afrika ngithi qhubeka kanjalo mfuka khuba nemisebenzi yakho emihle uNkulunkulu abe nawe. Siyabonga kakhulu wakho.